I veliki pozdrav svima ljudi, došli na video na kanal, danas ljudi igramo po prvi put na kanalu igricu neku, a to je Rules of Survival. Znači skinuo sam jučer igricu, dosta dobra igrica, jedna od najboljih klonova PUBG-a, tako da nema tu šta puno priča. Vjerujem da svi znate kako se igra PUBG, na istu foru je odrađeno i to je to. Idem da igram jedan game. Smanjit ću ovdje da smo ovome lobiju. Znači ljudi, igrica je dosta dobro odrađena po meni i baš ono slično PUBG-u, bukvalno je to ono skoro pa isto, tako da ono dosta dobro. Da ima imala ovdje kakva puškica za mene, da se mi malo porokamo. Ima puškica, ali nema metaka. Znači jučer se skinuo ljudi i ja se vježbam, ne znam ni ja dobro da igram. Znači ne znam nikako, to je for, ali dobro. Znači odigrao sam možda jedno 5 partija, jučer možda odigrao 3 i sad danas 2, znači ovo mi je druga, tako da ono, ja se polako učim, ali rekao ajde da snimim kad već igram, što da ne. Sad ćemo ovo pojačat. Ok, da vidimo gdje skačemo, dosta loša ruta. I vjerovatno će skače negdje pred kraj, vidjet ćemo gdje. Ovdje na početak nikad ne skače jer ih iskoči previše, znači gledajte sad 120, 90 skoro u prvih 3 sekunde, vrati, tako da ono, vamo ću negdje pred kraj. Iako je izaznuto kasnije zbog zone jer je voda, ali eto da ako budemo imali sreće pa mislim da vamo neće niko, nemam pojma zašto. Čujem jednog, dobro, mada ga nema, brate. Je li moguće se onako čuje da je odaljen puno? Nije, evo ga tu. I sletio je prije mene. Tako da ja ovu kuću moram da nađem weapon ako išta planiram. Ok, imao sam malih tehničkih problema, ali nastavljamo. Znači tu sam našao dosta dobre puškice. Tako da idemo dalje. Idemo dalje. Ja ne znam može li ovo da se vozi, ajde probamo. A nema šanse, pa vidim, odmah vidim da ne može. Dobro. Ovdje nema ništa, vjerujem, tako da neću ni provjeravati. Znači da se ljudi, ja vam kažem, jučer sam počeo da igram, iskreno dosta fina igrica. Ok, evo već tu da malo sranje. Znači, ako neko igra, slobodno nek ljudi se javi u komentar, možemo odigrati jedan duo, nikakav problem. I ovako, znači ono, igram sam i realno, znači dosadno vam kad igrate sami. To garantujem da je svakom. Tako da, bilo bi ekstra. Jesmo, idemo dublje tamo u zonu, znači negdje po sredini, možda se malo išteknemo, što da ne. Eto, znači cilj mi je ljudi iskreno da budem u top 10 zbog klipa, a ako ne budem, ono bude ima iole dobar game, bit će ekstra. Ovo ovdje mi je mjesto sumnjivo bruka. A sad ćemo da imamo, nije, niko nije lutovo 100%, ali dosta loša stvar, uzet ćemo tu municiju. To je to, jedan down, 2 puta scope, nije loše, speed može i to, dolje, ništa ekstra.
Onaj lik se healuje, ali ja sam skinuo helmet 100%. Likovi okružili. Tako, znači ljudi, jeste li vidjeli ovo? Ja njega pucam, on hitove ne prima. Znači nije mi jasno, brate. Ali ovaj lik hitove ne prima, nemam pojma kako. Nema izvjete ljudi, znači to je to ako želim nastavim. Da ima. Prima, znači nemam pojma kako je mene internet zakočio. Jer sam ubijao da sam ga drugi put pogodio. Dobro, nema izvjete, znači eto ljudi, prijeti smo ono dobar game, 2 kila. Tako eto ljudi, uživajte, hvala vam što ste pogledali, pišite da li želite još ovoga i ono to je to, uživajte. Zlatko Dane, veliki pozdrav, čao.